Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu si lian sang puya Mizo Village Council le local council in than vote thak chuni chindar sari khan tanani a tundin hmuna ro hman enkim tlong ta kalpuya ni Governor General Retired Vijay Kumar Singh and Department Paliho to the Ras Bhavana ko min sarkar lai pu scheme poimo tak tak noya an malak na tele harsana to tani min khan soipui Prime Minister Narendra Modi chon AI in thil athak dalam theidan ta langin tun kum zabia mishing to dan tur dong theitu ani ati President Draupadi Murmu chuan zirbing na healthcare le unani system adam doi siam konga India chu khovela amshwai tu ani ati Mizoram Village Council le local council in than vote thak chu ni sindar se khan chanani a tundin hmuna ro hmanna engkim tlong tak kalpui nia thudon ani State Election Commissioner Dr. Aizawl thangle na chuan Mizoram hun sang Village Council le Aizawl le lung le local council in than vote thak chu zingdar se tanga ta darlian ani tur thu soya vote hi zandar sari tanga chiar turni in polling station tina RO10 result an tuang don ani ati Dr. Aizawl thangle na chuan local council le village council in than lo tura mi puitem vote an thang nge theinan ro man sang siamani thu seim vote ne zong te vote thang nge turin soma democracy chumi zong million limite nang tlanga sarkar an siam the na omchun ani ti soim vote thang vek turin mi puite asomani vote nei thei chuan vote thak ngei turin kanin ngen tak mewa democracy a chuan mi zong million limite ten in ang tlanga sarkar ramle nam kan siam thei na omchun chu vote kan thak hi ni a chawang chuan mi pui vote nei zong te chuan vote thak ngei turin kan han som cheu ni SEC thu chua talan danin lungna districta lalnu tuya candidate abura lo wangin ni som bathumen vote thak ani dona loi puwenga local council candidate Congress Party abura lo wangin loi puweng in thanuni son ni in ni som palia hemi bela in thanna nei ani ang kan correspondent den Aizawl veng chu hun then khat an tlo kona report ilongai thang u Chief Minister Pulal Dom te veng chol hmuna ko meka heta hian mun sang but siam lovin Government Comprehensive Middle School a hian but sang te da khom ania vote thla tor mi puan local khom chana boro ka jang khain rom han na fel fai thaboka Chief Minister hi vote thla tor hian ala rom kal lowa ekti khuna local tur nge ti kan ngai chang mek ani local council a hian boro ka dang thina helai venga po hian political party so lovin dang thok tha thei turan rinte thanan du thu kan mi kom te chuan so yani Vanarota Akashvani News Aizawl MNF President Puzoram thanga chuan tumdanga aloti thin angin tugindar sari khan vote athaka ramhlun venglai booth number 2 a kan ommeka vote thak turpo anrong kaltran to a Puzoram thanga chuan in than borok tluang taka nei chho abei sei thu asoi ani tun tumin thana chuan rurel lai mi puin kum khat tha or chau an la thon na in an khamang reng riau maya in chinta ka po a reizo ka ta nan ruat lova chuan tun tumin thana po atam beri MNF in kan lak thei mai ka be sheni John Vanal chuanga Agashvani News Aizawl Autonomous District Council omna tiam lovin Mizoram District Pakwa hian VC zanga somli pali omin BL sangni zali somprok oma BL sang khazret pathum hi 2 point an chu thei ani line BL zeruk som pathum hi meisetan haubik ani BL sang ni zali somprok chu turam hing pelu thimi sang ruk zare somni pakwan oma candidate sanga za som ser parete chu 2 point an chu thei BL an chu a meisetan haubik BL chu tu hi mi sang khazeruk somnga pakhat anni Aizawl Municipal Corporation huam chunga hian LC somret pasari omin BL zanga somseri panga oma BL zali som poriat chu du chu theini in BL za somnga pasari chu meisetan haubik ani MC huam chunga LC in than chu tu general sita sang khazani som pakhat le meisetan haubik chu tu zali somli poriat an omani lungle Municipal Council huam chung LC somni palia hiam BL za somli poriat omin mitin chu thei BL za le somle meisetana haubik BL somthum pareta oma mitin chu thei BL candidate zathum pakwa omin meise BL big chu tu za paretan oma LMC hnuai LC te hi anin than masakna bertur ani Governor General Retired Vijay Kumar Singh Department Pali Rural Development Agriculture Animal Husbandry and Veterinary le Fisheries Department ho to the Churas Bhavana a shanthava komin sarkar lai pu scheme poimo tak noya an malak na tele har sana to tani min khan soipui Governor chuan masona konga poimo tak
sarkar lai pui scheme sang hnoya Mizoram malak na te hriat chian mai ba ka har san taw te sarkar lai pui bo zui thuai ni theina na meeting ko ni thu soya mi puiten antana ruwa man ham thana sang te an hriat chiana an chhortang kai theinan scheme chungchang a poimo hrilhriat le chomdol konga the top chho zel turin department ho tu te acha ani governor chuan scheme tangkop the te patkhoma masona rural thale rotling siam ngai poimo tul thu soin Mizoram self help group te thil siam chua chong bol dan le zor tura chop su ani dan chu fokamati thu soya masona rabi thar lone tu te ta na thazok le thlan tak ngai to zel tura cha in organic khai thar chu konga tana turina fuya ran thi sel ngai poimo tur le sanga thar chu konga malakna kalpuya tu thu soya department ho tu te chuk langkang le rin tlak zong malak ani theinan digitization ngai poimo turin acha bok ani tun tha ni som pakwa tanga tan tur assembly in khom tan start question zanga somnga pasri le zia ka chanchi un start question somnga palialu to assembly secretary te tanga thudon danin zona hi sarkar atangin dan sem tur don panhelu to a house chunga chanchi zanga somnga pasri lu to in zia ka chanchi somnga pali le resolution somli prokulu to ani martin somni thleng assembly thut khom tura hian ni som pali chung thu khom dona february tha voi ni thu in march tha voi som panin thu dona assembly in khom tan ni february ni som pako hin lar chap general vijay kumar singh chuan kum khata assembly in khom haseberani awangin dan pangai angin assembly chung a thu soyang tontom assembly in khom a hian march ni lia finance sang tu chief minister pulol do ma chuan tangka kum tharata na Mizoram sumhan tu ro man chu aphar don ani all india radio b grade artist lalun Philippanai tiashiat lar chu tuk in dar ni lemni som panga khana thia kum samthum pani mi ani Philippanai hi Ebenezer Hospital athia nana ne nein damdoina omchung hian ahun tamjok chu ICU wa enkol ani Philippanai rong hiram hun not industry mall aput ena cholpuani hnuwa ambulance mangin champhai panpuyani ang no pongte in zori moi khovela min hlanela music video mangin azong luta hetatang hian thuk zo ka rimoi lama lutin album ha seberati chotanga kumsari hnuwa an album patni nale anhung bertu ni ta chu January somthum san somni khan ti chok le a he album hi tu manan tukloti ani Chanchinthar hi akas fani Aizawl tanga pon ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov te Chanchinthar hi ngai thak le chiar theda ani voin chun dan le chan wa Chanchinthar pon le ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan artificial intelligence AI in thil athak nalam theidan ta langin tun kum zabia mishing te om dan tur dong thei tu tur ani ati AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed and being adapted and deployed even faster. Nizana Paris AI Action Summit na hetu sen pomodi chuan mishingten AI thatna antelvek theinan khovel ramte thono tha ne atul thu asoi ani ponto angin Paris kopuya AI chungchang soi hona AI Summit a hian Prime Minister Narendra Modi chu French President Emmanuel Macron nen co-chair anni President Rupati Murmu chuan zirna zirbing na healthcare le unani system adam do siam konga India chu khovela amashwai tuani ati Nimina International Conference on Unani Day New Delhi honna hetui sen pi Murmu chuan India ahman war ani angin unani system hi Yunan ne Central Asia te man war ani velawati a zirbing mi tele ataka thoktu ten tonight himela kalphung thajong ne na unani system tangka taka an mangchu lom omati thu soi ani he huna hian Union Minister of Ayush Pratap Rao Jadhav chuan thu soin sarkar unani medicine timason konga tanalak thu soin damdoi siam dan chidang ram chunga man mektenen mi puiten antang kai pui hle ani ati Chanchinthar serti topna na tlang pui Mizoram Village Council and Local Council in Khan vote thak chu ni chin dar sari khan tanani a tundin hmuna romana en kim tlong taka kalpuyani Governor General retired Vijay Kumar Singh and Department Pali Hotu te Churas Bhavana Komin Sarkar la pi scheme poi mo tak tak noya an malak na tele harsana to tani min khan soi pui Prime Minister Narendra Modi chuan AI in thil athak dalam theidan tar langin
tun kum zabia mishing te om dan tur duang thei tu ani ati President Draupadi Murmu chuan zirna zirbing na healthcare le unani system adam doi siam konga India chu kovela amhruai tu ani ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan chu ani